reka twongere tubifurize byiza tunabaha ikaze bakunze b'Umwashi TV, tubasuhuza mwese aho muri kumwe nanjye Ferguson, ni ngewe urimo kubasuhuza, ni nanjye tugiye kubana muri kino kiganiro. Turi ku wa gatatu, itariki ni 22 ukwezi ni ukwa mbere, umwaka ni 2025. Turizera ko aho muri mukomeje kugubwa neza, yaba bari hano mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Dukomeje kubashimira kubera inkunga mukomeje kudutera. Nawe niba utarakora subscribe kana hano ukazugira kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, ko dushyizeho ikiganiro ujye ubona notification cyangwa se akamenyetso kakwereka ko ikiganiro kigezeho, bityo udukurikirane. Tugiye kwibanda hehe rero? Tugiye kwibanda ku mutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryamaze gutangaza ko uyu mutoza atazongererwa amasezerano. Ibyo rero nibyo tugiye kugaruka. Ese ni umutoza ushoboye cyangwa udashobotse? Ese yananijwe? Ese Ferwafa yo bimeze bite? Kuko Ferwafa nk'abatekinisiye na minisitiri nk'abafatanyabikorwa nibo bagena umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ese urabona Frank Spitler yakagombye kuba yahaguma? Ese Ferwafa yagombye kubigumana uyu mutoza? Ikibazo twibaza, ese ni umutoza ushoboye ariko udashobotse? Icyo ni ikibazo buri wese yibaza. Jya hano hasi muri comment twandikire. Ushobora no kunyura ku mbuga zacu arizo X, Facebook na Instagram, ni Dushimimana Benoit Gering cyangwa se Ferguson Rwanda, ukadufollowinga, ugakora share ndetse ugashyiraho na comment. Mudufollowing rwose nta kintu bitwaye. Nyuma yaho umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi Frank Spitler Trost, ni Umudage, kontra ye irangiye mu gutoza ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ku mugoroba nibwo rwose mu gicuku nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryatangaje ko batazamwongera amasezerano. Nyamara mu minsi ishize perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yadutangarije ko batangiye kugirana ibiganiro, bityo ko ashobora kugera i Kigali muri kiriya cyumweru cyashize mu kwitegura imikino yo mu kwezi kwa gatatu u Rwanda ruzakinamo ekipe y'igihugu ya Nigeria ndetse na Lesotho. Imikino izabera i Kigali mu gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi kizabera muri Amerika muri 2026. U Rwanda rero ruyobowe n'amanota 7 mu itsinda ririmo ikipe y'igihugu ya Nigeria, ikipe y'igihugu ya Zimbabwe, ikipe y'igihugu ya Lesotho, ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo, ikipe y'igihugu ya Benin n'ikipe y'u Rwanda Amavubi. U Rwanda rero rurayoboye muri ibyo bigugu byose. None umutoza ntabwo ari uzakomezanya n'ino ekipe. Ni ikibazo mbisubiremo, abantu bose barimo kwibaza, ese ni umutoza ushoboye ariko udashobotse, cyangwa ni Ferwafa yamunanije? Nyuma y'umwaka umwe wiganjemo ibyishimo no kugarurira icyizere abakunzi ba ruhago nyarwanda, Umudage Frank Spitler Trost ntakiri umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Hari hashize hafi amezi 3 ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ritangiye kureshya umutoza w'Amavubi ngo yongere amasezerano, dore ko umwaka umwe yari yasinye mu Gushyingo mu mwaka wa 2023 wari warangiranye n'uyu mwaka wa 2024. Nyuma y'uko yari yagize umusaruro mwiza utandukanye n'uw'abandi batoza benshi baherukaga gutoza ikipe y'u Rwanda Amavubi nka Steven Constantine watoje Amavubi mu mwaka wa 2015 akitwara neza cyane rwose, bityo uyu nguyu akaza kunanirwa kumvikana na Ferwafa ndetse na minisiteri, agahita ajya kwitoreza ikipe y'Abahinde
umutoza rwose Steven Constantine abanyarwanda bakundaga yakubise za Congo Brazzaville, za Libya. Mu mikino rero 14 Frank Spitler yatojemo Amavubi yatsinzemo imikino 6, anganya 4, atakaza indi 4. Yasize u Rwanda ruyoboye itsinda rero nibwo yasize u Rwanda ruyoboye itsinda C mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026, mu gihe rwagarukiye ku muryango wo gushaka itike y'igikombe cya Afurika kizabera muri Maroc muri uno mwaka. Uyu mutoza rero wagarukiye neza ku muryango ngo kugira ngo ikipe y'igihugu Amavubi isubire muri CAN, dore ko Amavubi aherukayo 2004 ku bwa Rutumir Djokovic. Abandi batoza baraje, abitwa ba Serastete byaranze, abitwa ba Michael Nise byaranze, abitwa ba benshi bagiye baza, ba Mashami bakubiseho biranga. Ni abatoza benshi bagiye bagerageza ariko bikaza kuba byanga. Uyu mutoza rero ngo umusaruro wereka musubiremo imikino 14 yatojemo Amavubi, yatsinzemo imikino 6, anganya 4, atsindwa 4. Yasize rero u Rwanda ruyoboye itsinda C mu mikino yo gushaka igikombe cy'isi kizabera muri Amerika muri 2026. Ubuhanga bw'uyu mutoza bwo ntabwo bushidikanywaho kuko yagiye afata n'ibyemezo bikakaye rimwe na rimwe. Abanyarwanda bamwe bakavuga bati uyu mutoza ni bwoko ki utangiye gukora ibi ngibi. Hari abakinnyi benshi yagiye asezera mu ikipe y'igihugu Amavubi, abandi ntabakinishe, bigateza ikibazo mu bakozi b'umupira w'amaguru, ariko bikarangira rimwe na rimwe abonye intsinzi. Hari naho yagiye apanga ikipe bavuga bati dutsinzwe kubera umutoza. Ibyo byose bigiye bibaho cyane mu batoza ndetse n'abafana n'abakinnyi. Basanga umutoza ntiyumvikanye n'umukinnyi bityo aramusezereye. Ubwo Spitler rero yageraga mu Rwanda mu Ugushyingo 2023, yatangiye gutoza abakinnyi ahereye hasi, ashingiyeho kuba nta bushobozi bufatika yababonyemo, by'umwihariko agakemanga urwego rw'abatoza mu makipe bakinamo, harimo n'ababongerera ingufu. Mu kazi yakoze mbere yo gutoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi harimo no kuba umuyobozi wa tekinike muri Yemen, Sierra Leone na Mozambique. Ibyo bikamuha ubushobozi bwo kumenya uko abyaza umusaruro impano ndetse no gushaka abazifite. Ni umutoza wagaruye umwuka mwiza n'icyizere mu bakinnyi benshi b'Abanyarwanda, aho icyitwa flash disk cyangwa se guhamagara abakinnyi badahinduka cyasaga n'ikiri kendera mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Abatoza benshi bagiye bamubanziriza bagiye bavuga ko bakoresha cyangwa bahamagara abakinnyi badahinduka, ariko uyu mugabo we yaraje akajya ashyiramo na bamwe bitakekwaga ko bahamagara mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Ibyo rero byajyanaga kandi no kubona umusaruro mwiza mu kibuga, aho uretse karande yasaga n'iya mwokamye yo kudatsinda umukino wa mbere, ahera agifata abakinnyi bavuye mu ikipe y'igihugu cyangwa se mu makipe yabo, naho ubundi intsinzi yabaga yizewe ku mukino wa kabiri. Nubwo bimeze gutyo, ni umutoza wajyaga atungurana akavuga amagambo atarishimirwaga na bamwe mu Banyarwanda, nko kubibutsa ko u Rwanda atari nka Brazil umupira w'amaguru n'ibindi. Nanone ukibaza impamvu yavugaga Brazil si igihugu cya mbere ku isi ubu ngubu mu mupira w'amaguru, kuko Brazil yasubiye inyuma muri ino minsi. Ntiyavugaga Ubudage bw'aho akomoka, igihugu akomokamo, ariko buri kintu ashakaga kuvuga, ashaka kugaragaza ko u Rwanda rudafite abakinnyi benshi nka Brazil kandi rudafite abakinnyi beza nka Brazil. Byiyongeraho kandi kuba hari abakinnyi beza yashwanye nabo, barimo nka Hakim Sahabu ukina mu Bubiligi, hakaza Rafael Yoruke na Hakizimana Muhadjiri, nyamara ku mpamvu nto zishobora gukemurwa, kuko harimo no kwitaba telefone bari ku meza cyangwa gutinda kujya kuryama. Byose rero yagiye abipfa n'aba bakinnyi, harimo no gusimbuzwa. Abakinnyi bagiye basimbuzwa rimwe na rimwe ugasanga barivumbuye.
ugasanga akubise nk'agacupa hasi, bityo umutoza nawe agahita afata icyemezo cyo kumucishaho akanyafu. Amakuru rero agera ku Mwashi TV ni uko mu biganiro uyu mutoza yagiranye n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, ngo yasabwaga gukubirwa umushahara we kabiri, dore ko uyu mugabo yahembwaga ibihumbi 12 by'amadolari, ariko we yari yasabye Ferwafa ndetse na Minisiteri ya Siporo kumukubira kabiri, agahembwa ibihumbi 25 by'amadolari. Ubwo urafata ibihumbi 12 yahembwaga ku kwezi, ukube n'idolari rimwe, idolari rirakuba amafaranga 1400, urebe amafaranga yahembwaga. None ufate umushahara yashakaga guhembwa, kuko ashaka guhembwa ibihumbi 25 ko ibihumbi 25 by'amadolari, kuko yahembwaga 12, we yifuzaga ibihumbi 25. Urafata ibihumbi 25 ukube n'amafaranga 1400, urahita ubona amafaranga umutoza yakaga ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Mbere na mbere umutoza wavuye mu Rwanda mu Kuboza atishimiye ngo uburyo yegerwagamo, kuko ngo yavuze ko ategerwa neza, ahubwo ngo Ferwafa yamusuzuguye, bikaba muri ibyo ari byo byatumye uyu mutoza atongera amasezerano. Mu biganiro Frank Spitler yasabye ko yajya yishakira abamwungiriza aho kugenerwa abenegihugu gusa, ndetse akajya iwabo mu Budage, akagaruka mu Rwanda ari uko ikipe igiye gutangira umwiherero. Rero ibingibi biri mu byatumye Ferwafa nayo ivuga iti se tuzajya duhemba umuntu udahari, ntareba shampiyona, ntakurikirana abakinnyi bamwe na bamwe. Bivuga rero ko icyo ari cyo nacyo yapfuye na Ferwafa, kuba yakwishakira abatoza bamwungirije, yikuriye iwabo mu Budage. Icya kabiri, kuba niba u Rwanda rudafite imikino, agomba kuba yibereye iwabo mu Budage, akazajya aje gutoza mu gihe ikipe y'u Rwanda ifite imikino. Ferwafa rero nk'abatekinisiye nabo barebye bavuga bati ibingibi ntabwo byavamo. We ngo yasabye ko yajya yigira iwabo mu Budage, noneho akaza aje mu mikino gusa, aje gutangira umwiherero. Ukibaze se abo bakinnyi yajya bareba ryari, yajya batoranya gute? Ubwo Ferwafa nayo yabirebye iravuga iti wapi ngo nagenda nta kibazo. Uyu mugabo w'imyaka 63 wasubiye mu Budage mbere y'iminsi mikuru isoza umwaka wa 2024, nyuma yo kubisaba Ferwafa. Yavuze kandi ko yajya atoza ikipe nkuru gusa, iyacana n'andi makipe nk'abatangira imyaka 23 agashakirwa abatoza bayo. Ibi ni bimwe mu byo yagiye apfa na Ferwafa. Ferwafa aramubwira ati ugomba gutoza amakipe yose y'igihugu, bakasaba ko yajya atoza ikipe nkuru senior, ndetse n'iyacana ntayitoze, ahubwo ngo zigashakirwa undi mutoza. Kugera ku Mwashi TV rero nuko nguko bivugwa, ariko mu gihe Ferwafa yo ntiyari yavuga impamvu yatandukanye n'uyu mutoza. Ubusanzwe umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi aba agomba gutoza amakipe yose uhereye ku y'abatangeje imyaka 23, ndetse akagenerwa n'umushahara agenerwa akenshi usatira mu $1000, uvuga ni $1000 kuzamura, kuko hari abatoza benshi bagiye bakorera amafaranga agahabwa icyo $1000, izindi zikaza ari nka bonasi. Amakuru agira ku Mwashi TV aravuga ko kandi uyu mutoza mu byo yasabaga, ngo Ferwafa ndetse n'abajyanama bayo basanze ahabwa byinshi cyangwa asaba byinshi, bakaba bahitamo gushaka undi mutoza. Umutoza rero asanzwe ahabwa inzu y'ibihumbi 3 by'idolari ku kwezi, ndetse n'imodoka agenda mugura. Afata ibihumbi 3 by'idolari ku kwezi, ukube n'1400. Urambwira iyo nzu yabagamo n'ayo mafaranga, ko ari abatoza n'abatoza baba bakomeye. Umutoza w'ikipe y'igihugu n'ubundi ntabwo agomba kuba ahantu hasanzwe, bagomba kuba muri aparitema rwose, ahantu heza yisanga we wenyine.
kandi ahantu hasa neza cyane. Umutoza beraga za Nyarutarama rero Ferwafa ndetse na Minisiteri bamukodesherezaga inzu y'ibihumbi 3 by'idolari, bakamuha n'imodoka kugendamo na karubira byose cyangwa se essence. Ferwafa rero yafashe icyemezo cyo gutandukana nawe, ngo bakaba bashaka undi mutoza hakiri kare kugira ngo ategure imikino Amavubi azahuramo na Nigeria ndetse na Lesotho. Gusa none kuri uyu mutoza hagiye hagaragaramo guha amahirwe abandi bakinnyi bakiri batoya. Bavuye mu makipe menshi atandukanye, izo za Gorilla, izo za Polisi, menshi nubwo basezererwaga, ariko nyuma yabaga yabahaye amahirwe yo kumva impumeko mu ikipe y'Ubururu n'Amavubi. Ibyo rero iby'umutoza Spitler Torsten watandukanye n'ikipe y'Ubururu n'Amavubi. Ubwo ni ukureba ese ninde mutoza mubona ukwiriye kuba yatoza ikipe y'Ubururu n'Amavubi. Uyu mutoza rero byavugwaga ko ari umutoza w'umuhanga, rimwe na rimwe afata n'ibyemezo. Ariko nanone abanyarwanda benshi cyangwa se abakunze umupira w'amaguru benshi bakanenga bimwe mu byemezo yafataga. Umutoza wari umaze kubaka igikundiro rero mu bakinnyi ndetse n'igitinyiro, aho amakipe menshi yazaga gukina n'ikipe y'Ubururu n'Amavubi yikandagira. Kuko uyu mugabo yatsinze ikipe y'Afurika y'Epfo, yatsinze ikipe ya Lesotho, yatsinze ikipe ya Nigeria. Nyuma yo gutsindira Afurika y'Epfo na Nigeria kanye na Zimbabwe, murumva ko yari amaze kubaka igitinyiro. Ikipe y'Ubururu n'Amavubi, ikibazo kirimo kwibazwa ni uwuhe mutoza uzamukorera mu ngata cyangwa se uzamusimbura. Ese azakora nk'ibyo yakoze? Kuko nibwo bwa mbere mu kipe y'Ubururu n'Amavubi kuva uwitwa Steven Constantine yagenda ndetse na Lutomir Djukovic, Amavubi yahatanye ubona ko akina koko. Ubwo rero ni umukoro kuri Ferwafa ndetse na Minisiteri ya Siporo yo gushaka undi mutoza uzasimbura Frank Spitler Torsten. Bamwe bakavuga bati amafaranga bakagombye kuyamuha, ati ahubwo buriya Ferwafa yamunanije, ndetse na Minisiteri, kuko Ferwafa ari abatekinisiye ariko Minisiteri n'abafatanyabikorwa. Ubwo rero Minisiteri ya Siporo ari ihemba umutoza ikipe y'Ubururu n'Amavubi, hanyuma Ferwafa yo ikajya mu bya tekinike. Jya hano hasi utwandikire ese uyu mutoza kuba atarajyanye ikipe y'Ubururu n'Amavubi mu mikino nyafurika ya CAN, urabona ari byo bitumye Ferwafa itamwongerera amasezerano. Ese Ferwafa irahubutse kuba idahaye amasezerano uyu mutoza? Ubundi hano uko tubizi, iyo ugiranye amasezerano n'umuntu, iyo utageze ku byo mwumvikanye, niba yarasinye amasezerano ko agomba kujyana ikipe y'Ubururu n'Amavubi mu mikino nyafurika ya CAN, ntabigereho hagombaga gusezererwa. Bamwe bakavuga bati n'ubundi amasezerano y'umwaka umwe ni make cyane, ahubwo umutoza yagombye kuba yarahawe amasezerano arengeje umwaka umwe. Abandi bakunze umupira w'amaguru bakavuga bati n'ubundi yaje atemerwa, ati n'ubundi harimo abatamwemera, harimo n'abatamwemeraga bitewe n'imyanzuro yajyaga afata. Ubwo rero ubwo agiye, twizere ko hazaza undi ushoboye kandi nawe ushobotse.
ubwo n'abakinnyi yari yaravuze ko mu gihe gitoza ikipe y'igihugu Amavubi batazagaruka mu ikipe y'igihugu aribo abitwa nka Muhajiri, Byiringiro Rage, uwitwa Hakimu Sahabu, uwitwa Rafael Yoroke. Umutoza rero atangaje ko mu gihe gitoza ikipe y'igihugu Amavubi aba basore atabakeneye mu ikipe y'igihugu kuko ngo barakurogana cyane. Twizere ko abasore nabo bagomba gushyiramo imbaraga kugira ngo bakore cyane babe bagaruka, ariko nanone twibuke ko disipurine ari cyo kintu cy'ibanze yaba aho umuntu aba akora ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Ese koko bano bakinnyi nabo ntibashobotse? Ubwo tuzabireba ku wundi mutoza nawe uzaza. Ibyo rero bivuga uyu mutoza yapfuye na Ferwafa cyangwa se atumvikanyeho na Ferwafa byo kuba yakongera amasezerano. Twababwiye ko ibyo yapfuye na ibintu Ferwafa nubwo itabitangaje, ariko amakuru agera ku Mwacu TV nuko uyu mugabo ashakaga kongera ko bamwongeza ibihumbi 12 by'idolari yahembwaga, hanyuma ngo bakamukubira kabiri akabihembwa 25. Ikindi ngo yifuzaga n'ugutoza ikipe y'igihugu Amavubi, ariko ngo akazajya aza mu gihe ikipe y'igihugu Rwanda ifite imikino gusa, ubundi akaba yibereye mu Budage. Ikindi yaporopozaga Ferwafa ni ukuba yakwishakira abatoza b'abungiriza b'Abadage bakareka gutsindagirwa abongereza b'Abanyarwanda. Ni byinshi rero niyo makuru twabashije kuba twamenya. Ubwo ni ugutegereza tukareba. Reka tubashimire abo bakunze b'Umwacu TV, tubabwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza. Ushobora kutwandikira unyuze hano ku mbuga zacu arizo X, Facebook na Instagram, ugashaka Ferguson Rwanda cyangwa Dushimimana Benoit Gerenge ko twandikira, ariko ushobora no kunyura hano muri comment hasi ukatwandikira icyifuzo, igitekerezo n'inyunganizi. Kandi nawe niba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka mbashimire mwari kumwe nanjye Ferguson.